Ublay pi baron ipian subhai pi shutuk kubor mentaka janmit shoban paji kubor kibabnya nyipat syuai kimat kibakongsan. An ajing keren ke Presiden ke Draupadi Murmu syakinong syong kerim tagasni hakasni rakilat loy. Beli Perdana Menteri Ketenat Tourism Bakpol Nungdok yang ke Autumn Calendar. Kejing klan jong ibak Cherish the Field thank you kelapan selam bak lawan rak jing kejing kerana sup ong bak sadon ke blak. Bat nangki kikam Bomman West Khasi Hills District kentu Ketenat Pulit ikipat bak banduan kejing Trailang. Kikubor babnya ke Presiden Keri ke Draupadi Murmu kan seajing keren ia Keri mentagasni halor kejing rakhi kesni laj loj Keri en sepen ia kani kejing ajing keren ha kapor nyo bejajanmit habarok ki National Network jang ke Akashwani bat en sepen ru habarok ki Darshan Channel ha ketin Hindi ki ban sebut penbut pat ha ketin English hadin kani en sepen bot pat ia kejing keren ha ketin beper ki ban sa ki ba en sepen ha ki Regional Channel jang ke Darshan ke Akashwani kan sepelaj ya ke jingkran hai ketin beper ha ke por kendaj teng janmit hai ke Regional Network ki jongka. Iba polong do ibadai Menteri Ketenat ki kam jongok kai perthai ke jela in sepli perdaya ke Autumn Calendar na kebentai ki program ki ban salong ki batmu ban kenti ke nam jong jela ki beltip kum kawai na ki jaka jong kai perthai hakari kawai na kita program kami ga kayak fest ka balayai ap mi lenti bah kan sedang nadu khat al tarik hadu khat sal tarik ubnai Risau Hari Boy District hadin jong kani en board pat da ke Shillong Literary Festival ka ban sedang nadu khat sal tarik hadu kan tarik nai wing ka balalong kawai ni ki program ki blak ring ye ki pajba ha ki snam ki baladam sakawai pat kita masa ke Paunam ke Shillong Cherry Blossom Festival ke balakmi lenti ban kring ikinong wan jungok kai kan sedang nadu khat nyo tarik hadu khat kendai tarik nai wing ban penchong shit show ya ka ayam lekmen an penlong ru ya ka tamasa Megang Festival bat ke Winter Tales Festival hau benai nai wing ban wan ra ya ka jinglong jeman ke besong shit bat ka ban pen inam ya ki jing rius pak ke culture ha ke jela. We will be having the Megalea Kayak Fest. Megalea Kayak Fest. Triboy, which part of Triboy? Umtham. Triboy District. And this will be followed by the Shillong Literary Festival, Shillong Cherry Blossom Festival. This will be scheduled to be held on November 17th till the 19th. That is immediately after the Literary Fest will be the Shillong Cherry Blossom Fest, November 17th till 19th. Also in the month of November, we will be hosting the Megong Festival. Kinong lang tin jong kaseng Newtrap National Liberation Council ha kajing ikran yasuk bat ke sarkar bar Presiden jong kaseng Newtrap National Youth Front HNYF iba sadan kebla ha kasngi ublay balala ila ang ba kajing klat ba klempat day por jong General Secretary barem kaseng HNLC iba Cherish the Field thank you kalapan slam bat kelawan ra jing ya kajing ikran yasuk iba bla ila ang ba kinong yalam kaseng HNLC kibadan menta na kabenta kajing ikran yasuk kelele kat bala ban yadan bentalang ha kajing kan mau burom ya unong yalam barem jongki iba bla ila ang ru ba kajing bishar halor kajing klat jong General Secretary barem kaseng HNLC iba Cherish the Field ars ne menshwa kan ya hing bishar klea high court bat imkwa ban kren halor kate kapang namar ba kate kamat kadang don habo kajing mi jong kajing bishar. Shootout, which happened in Mama 2 years ago, is under the scrutiny of the High Court of Meghalaya. So I will not make any comment regarding the satisfaction or not satisfaction of it, because it is a matter under the purview of the court, and the court is scrutinizing the entire report. So we will have to wait for the court report to express our satisfaction or dissatisfaction.
Superintendent of Police SP Jongka West Khasi Hills District Bikram di Marak ulang baki kam snio ha ka district ki ja ha keleng ki benta na kapor syakapor Henry ulang ru bakane kalong ka babha ka bamot ba ki breu kin wan ban bu ya ki jing ujor syaki pulit namar baki don ka jing shanya ya ki bor pulit ha ka interview Bikram ulang baki don bon ki daw babale ki kam snio ki kiu ha ka district Henry on omla ban ai ya ka daw batikna babale ki kam snio ki ja ulang babaro ki tanat pulit ki basim kya ya ki kam baper ha ka bayday bat bon ki kam snio khamtam halor ka posko ki kam snio persya ikan the bat ki wede ki kam snio ulo kenturu ya ki nong snong ban yitre lang bat ki pulit da ka ba ujor halor kano ka kam ka balong artatin ulo ang baki pulit ki dan ya ka helpline number shispa khan art bat rekam baro arso kanta ka ba anla ban penen kam ha ka ban ujor ya ki kam snio. I will not be able to give the specific reason, but crime do takes place in this present scenario. We go through to curtail the crime. That also the crime. It's a vast subject. We have various heads, like for the special cases are like crime against women and children, where the police, all the police units are out in the field for giving awareness to the people, so that people, when any crime takes place, they come forward and report the matter so that we investigate and can give a justice to the people. Kumsi benta ban pentikna ya kajing shangan bat kabha kamyat jong ki kenthe bat ki khna uba polong do ubade menteri ketenat social welfare ne kasngi ulopan bna ba sarkar kala shimi kilat kilenti ban petrikam yau helpline number shispa propway kani ka helpline kan long kum kala jing yarap na kabanta gitu ki badan kam da ka ba ajing yarap sa gitu ki be kendu jing bat ki badan ha ka jing ma haba pensyai uba pol ulang ba ki dan ka website kabala dep ban pelat kalong ban penbit penbiang ya karukam ajing syakri kani kesinjam ketemu ban ajing yarap bat jing tip da ka ba pentikna ba kane kan penbha kan pensuk ya gitu ki badan kam ya ka jing kersan uni helpline number shispa propway ubade na kabanta ki kenthe bat khna la slam ulalong ujing yarap ulalong ka jing yarap na kabanta ki bre ki badan ha ka jing ma. The women helpline, which is 181 women helpline, and I would request you to visit the directorate office, because we have installed the latest gadgets and machines which will help to track calls and also track the response system, and also there is a dedicated website which has been activated in order to enable this service to be at its peak. Ka senjuk kiseng samlashnang SSSS Riboy District kilaya snok til rengkat bat ke HDFC Bank nong po branch ha kajing Aisnam ke balalong ha blood bank jong ke civil hospital nong po kani kajing temu bala penyat da ke senjuk ka ban pentikna ya kajing ya ka bha kamyat jong ke imlang salang kala sakhi ya kajing wan yashim banta da ke babon ke breu ki balayawan ha kani kasni kin thup ya usamla ban prangs im ubadayu advisor bar usamla areston rendong sngi ubadayu chairman ke senjuk kiseng samlashnong da ka bapen inuksa leng ba kajing Aisnam ulapan pawe kajing temu jong kesenjuk ban ai ban bu yak blood donation cell ke ban gantiu ya kajing yajan bat blood bank jong ke civil hospital nong po. Semua ya kesenam kejongi saya ki pardo kesenam jingi kamtam ya gitu kiba duan negeri beduk ba da ka bangi ai subhai kesenam kenang ba enla ban pensingan ba kene ka bang kan don be kesenam ba tada kinung minong pang krono por ki kam kinyo ya kesenam kejoki Ka jelam klaya kala depen kre penyeshim benta bat kiwe pat ki benta jong keri ban rakhe ya kesni yo la lo jong keri menteri rangba kejela ukon rat sangma unsa penheri kelama lairong ha ke program ke bansalong hamadan polo shillong ladap ban ker bat tap ya kani ke jaka de ki jain lairong
kata da ka rong so rong le bat rong jengam halor ke jinglong jiman ha ka jela kitnat pulet ke jela ki lapan klan shu shu ke bor phara haswa ke jing rakhe ya ka sngi yo laj lot Mentapan ngi pe jinglong jingman ke sunneng shlong ke jing shit kalong apply 0.7 degree Celsius ba ke jing krek kalong khat pra 0.1 degree Celsius ke jing skam ka hau kalong pro prana ki spa man step bat kana prana ki spa janmit ke jing hap slap kalong 20 mm kala banan ke jing hap slap ke bamul mala ha ke babon ki jaka Shwaban pois ke pekut jong tuk bor ngi pe biang sisi ni kimat bakong san Kan ajing keren ke Presiden ke Draupadi Murmu syaki nung senang keri mentagasi hagasngi rakhe laj loj. Li Perdana Menteri Ketenat Tourism ubak pol lendo ia ke atam kalender. Kejing klan jong ibak cheris feel thank you kelapun selamat lawan rak jing kejing keren yasuk ambak sadan ke blak. Bat nangki ki kambaman ha West Kasil District tentu ketenat kulit ia kipat bak bandon ke jingi Trailang. Di perlok dak itu ki kubor na pusu pukut jung tu kubor jingi mentara janmit hadu bin sembyang bat pilih syai kesni BP Barok. The Indian Air Force invites online applications from unmarried Indian male and female candidates for selection tests for Agniveer Vayu intake